plavi čuperak. Čuperak kose obično nose, neko na oku, neko do nosa. Ali ima jedan čuperak plavi, zamislite gdje, u mojoj glavi. Kako u glavi da bude kosa? Lepo, u glavi. To nije moj čuperak plavi, već jedne sanje iz 6. A. Pa šta? Vidjet ćeš šta, kad jednog dana čuperak nečije kose tuđe malo u tvoju glavu uđe. Pa se umudriš, udrveniš, pa malo, pa pocrveniš. Pa grickaš nokte i kriješ lice, pa šalješ tajne ceduljice. Pa nešto kunjaš, pa se mučiš, pa učiš, a sve koji je šta učiš. Izmiješaš rotkve i romboide, izmiješaš note i piramide, izmiješaš leptire i gradove, i sportove i ručne radove, i tropsko bilje, i stare grke, i lijepo ne znaš šta ćeš od muke. Sad vidiš šta je čuperak plavi, kad se danima mota po glavi, pa od dečaka, pravog junaka, napravi tunjavka i nespretnjaka.